Ti Masakbayan. Ti napalabas, plano dagiti aggayam asami kan Jonas, ti sumrak akas kadete iti PMA. Dinto ta nursmat kada Suzette kan Eileen. Nagtultuloy latta ti gurang-gura da Jonas kan Suzette. Gapo iti kinasutil ni Jonas. Iti may sangal daw, nagapamanen da Suzette kan Jonas. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Gura kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana nagbalbaling ti panagkitakken ka. Satanas latta. Kasta akmet. Uray idigos mo amin na pagpapintas kan bangbanglo. Iskiliton latta ti panangkitakken ka. Ibagakmat ken ka. Oray agmay-may sa kaalalaki dito'y lubong. Di ka pulos talyawan, gapo iti kinasutil mo. Imbilin ni ma'am, amapan ka iti ayan na, tada ibagana. Aguray kayo man. Anya ka din day tang ibagbagayo. Saanin anasayata denggan. Ibagam iti day tagayim mo nga abnormal. Nga? Saan nga umno ti aramid na? Di ta kayon. Para kadata kumati o kisti sabang inporwak na. Angam, ni ma'am tinakakita. Kasano, no nabaddekan ta ti ukis ti saba? Di pa ikat na disgrasya ta? Da talaga pagkasatanas day dya, Jonas. No panunutan anaimbag. Saan matunay anadagsan? Wano nakaro ti kinaloko na. Angam, apay akas taunay ti guram kan kuana. Diyak man ang mugayam. Nadagsan ti darak kan kuana. Madlaw ko nga uray iso. Kat kastamat ti mariknanakan ka. Basta siya, nalinis ti konsensya. Awan madingay naramid ko kan kuana. Nasakit siguro tinakam na. Hindi pinanaganam iti satanas. Aramid ti satanas ngamin ti aramid na. Kat, agnanayon kayo kadinakasta. Imbag pa'y dya aso kan pusa. Tano agbayag nga agkabalay da, kat saandan nga agapa. Jonas, ibalakat ko kan ka, asaan ka kuman nga agluko-loko. Taumadan hindi pa nagturpusyo. Pumanaw kayon ton dito apagadalan, kat umalis kayon iti sabali apagadalan. Nauhatam ka di, Jonas. Wan, ma'am. Saanan ang maulit? Anya ka dilaon iti kaguram ka ni Suzette. Takanayon mo asutilan. Rabrabakak laang mat, ma'am. Saan ko matakagura? Iso ti makagapo, no apay nga imbarsak mo ti ukis ti saba. Saan ka di? Ha? Wan, ma'am. No ngay nabaddakan na. Sa natulid, kat na ito pati ulo na iti semento. Maragsakan ka ka di? Ha? Saan ma'am? Anya ka di timbaga ni ma'am kan ka? Jack maawatan ti bagik, bro. Idimbaga ni ma'am. Ano kano ngay naigalis? Sana ito pati ulo na. Anya nga tati napasamak kan kwa na? Ay, talaga delikado no na ito pati ulo na. At dapay makomatos ama ito pati ulo na. Naimbaglangan ta nakita ni ma'am. At dakat kuman ti pakakonsensya akon. Isardeng mga minan ti kanayo na panang sutil mo ken kwa na. Sutilak lang. Ngam saan ko apagaramidan iti pakasaktan na. Sika talaga. Pakaragsakam no makitam ama sursuron kan ka. Nagmayat ngamin arabrabakan. Napay nga rod anasuron ka. Idimbaga na abagay mo ti agbalin nga imbalmar. Nakitam ka di tilangan ni Jonas? Idinalpas akin na sarita ni ma'am ija opisina? Kasla na pakula na bisukol. Ang mga no adamanan na kabasulan na iso akas jay. Anya nga tati imbaga ni ma'am kan kuana? Siguro, inungtan na. Saan anakaskas daw? No pinagong tanda. Bareng agnakam. No dapay nabatbati anakam na Anya nga tangag paiso ti adda iti nagbaetan nyo.
Taapay akanayon kayo nga agapa. Isulaang ti saan anasaya at ti aramid na. Syakla tinapili na apang ipakitaan. Suset, amangan mat no espesyal ka iti biyag na. Iso akas jay. Anya? Sakman ti mangimartsakan ka inton aggraduar ka. Uray asino kada kayo kan ninanang ti mangimartya kanyak. Mabalin lata, tatang. Kaya't kuwasak ti mangimartsakan ka. Padasok mamet ti agwidawid nga agmartsa no agturpos ka. Na yan ta agwidawid, lakay. Ay, ibagakan ka Liklikam nga rod ti uminom iti arak, iti kaaldawan ti graduation ti anak ta. Mayat kit di tapno natured da tawa sumango ka iti adu at tao. Saan amabalin nga uminom ka iti nasanger? At dakit di mo't agdiwer-diwer amang imarcha iti aggraduar. Ay, maday akitaan. Apay kumamade, di ka mamagtabak-bakatan. Nagturpos ka iti high school. Sumrag ka iti senior high. Sa upat tumanan atawan, saan tumalpas mo ti nursing? Wan nanang, nulakit di awan to ti bagsak. Kan alaag amin a subject ko nga intuyang da, malpas iti unos ti upat atawan. Iti unos ti inam atawan, dakkel to ti pagbaliwan ti tao, anak ko. Agpaysot ako na yun, nanang. Nangruna no lumukmag, wano kumutong ti may sa tao. Talaga dakkel ti pagbaliwan ti langaken pamagi. Iti day ta kabayag, mabalin nga agbaliw mo't ti langam, anak ko. Lumukmag kanto mo't siguron. Uray na kutungak tanapintasak mo't nga anak yun, nanang. Ayawan mata, anak ko. Ay, naimbag day ta, ngam ti sobra adabyana. Parikot mo to, no kasano ti agpakot to. Nanang, ibagayo ka ni tatang tasan nga agbartok iti kaaldawan ti graduation ko. Namin adon nga imbagak. Ang amumatan jay amam. No kayat na lata. Awan makaipawil. Day takot na bartokan amang imarcha iti agturpos. Saan kumamot Kaslakat magkipkipin iti nabartokan. Ay, no agbartag. Syakton ti mangimartsaken ka. Anya pa'y ngay no di kasta. No di na mo adisiplinaan ti bagi na ket aginom. Ay, di na kan maimarcha. Inton bigatan ti panagturpos mo, anak ko. Plantsaan tan ti badom, tapno nakasagana amin ay. Nalpas kon anaplansya, nanang. Nakasagana aminan. Talaga ang magagaran kan iti panagturpos mo, anak ko. Pudnotay ko na ni maestrami. Ngagsisina kami tong agkakaadalan. Ay talaga akasta. Kunada nga road, tunggal maysa kat isaganaan na ti masakbayan na. Babaan iti panagadal na. Ikagumaak to ti agadal. Tapno na saya to ti masakbayak, nanang. Aywan gayam, malagip ko man. Pagadalan ngay, tay kaadalam nga anak ni Manong Conrad. Jak mo, no sa dino mo't apasit ti lubong ti pakaysadsadan day dya asatanas, nanang. Day, apay nga inalam day takaluban kan kalugong mo. Papanam, kat nakasapsapa pa'y laeng. Inayabanak ni pare din siya. Adda ka no nasilawan na adwa nga abuyaw nakaapon. Ay, sige. Anggam, agsubli ka adagos kat graduation nga rod ni Jonas. Saan nakamala daw? Agawid na kadagaws. Wen, basta. Laglagi pa. Agawid ka adagos. Ay, amang no uminom kanto manan ijay, kat malipatam. Saan ko ang malipatan? Tasak nga rin ti mangimarcha iti anak mo. Apay no saan kalakuman mapan ijay balay ni Dinsyo. Adu pa'y ti gundaway nga ipapan mo ijay. Sayang tikal daw tay abuyaw. Manmano day jayan. Libre ko naman.
nananam dayjay ngam ti magatang nga manok. Nanang, napanan ka din ni tatang. Umaldawon nga mawanpay. Sinapsapan na nga rod tinapan ijay balayda din show. Inyunay-unay ko amasapa sumangpet. Eh, kasanaw, kat awanpay mo't nanang. Saan mo apagparikutan dayta, anak ko? Agpulustan, tamapantan ijay pakaangayan ti graduation nyo. Ay, saan tan nga urayan jay loko nga amam? Alang nga rod nanang, agpalas kayon, tagpalasak matan. Wen, iso nga rod asinapsapak tinagdigos. Ang miyamot tan ni tatang. Kung nanang iso ti mga marcha kanyak, anong saan mat? Ay, napat patag siguro jay abuyo. Ngam ti panangimartsanaken ka. Nakapulos ka din, anak. Wananang, ag-make up akla ang basit. Ay na, may sakalakit ni kadagiti kapintasan to ijay, anak ko. Suset! Nana, umayak man. Ni Aileen sabat na ijay, anak ko. Aguray ka tayo nakilukat tiri daw. Ay, nay, si kabat na itabalasan ko. Umunag ka, ah. Ay, agyaman ak unay, Nana. Maki-make up ako makan ni Suset. Ay, wen, madamati make-up na. Mapangkaijayan na, taag make-up kayo adwa. Agyaman ak manan, Nana. Suset! Ay, wow! Nagpintas ka matan. Thank you. Sumublat ka nga agtugaw iti sango ti sarming. Tag-make up ka matan. Nalalaing kan samot nga ag-make-up. Make-up, nakman kit di, gayam. Nakasagana ka din, gayam? Nakapalas kami kaninanang. Ngamawan pa'y ni tatang. Kung nanang iso ti mga marcha kanyak. Tandanin ti oras. Mala daw kalakit din, urayan pa ni tatang mo. Maladawak nga ta, naurayag. Imayak, tao may ko ibaga, nga adudan ijay covered court. Kat awan kayo pa'y kininanang mo. Ala, nanang, intayo nga rudan. Amangan numang rugin, naurayin tayo pa'y ni tatang. Ay, unay kat ngaminan ni tatang mo. Ay, sabali, ti inun-unana. Abay ngay, nakarikap sa matibalay. Oh, ituro ko pa dito sirok ti mangga. Ang mga na pandalang nagdigaws. Sumublatak tumot ang mapanagdigaws no makadigos da. Bayat ti agilad dito indayon. Iti sirok ti mangga. Kitam ka di at Suset kan Aileen na sumungad. Saan ka diya nagpintas ni Suset? Nagpintasan ti sinalbag a babaen. Isunsamot ti kapintasan kadagiti amin na babae. Oh, tuman na mitim ka dita bro. Madi ka diti imbagak nga napintas ni Suset. Ha? Kwa? Jakamukan ka. Ibagam ka di manen akarat ni Suset. Tagpintas to pay. Saan mo man kid di asang kakita? Di mo lang makita ti kinapintas na. Oy, ita ti mauding aldaw tayo diti pagadalan. Nang runa ket ag-enroll ta iti PMA. Pag-iskwelaan da nga tamot ka ni Aileen. Sigurado nga jay syudad. Suset, di mo ka din adlaw? Kanayon at tumalyaw ni Jonas dito ayanta. Mangisagsagana siguro manan iti pangsutil na. Bayam laan, uray matiritir ti tenged na tumalyaw. Kasla sa bali man ita. Kasla napakulan a karnero. Anya karnero? Lobo ang nagkawos iti karnero. Kunam ata mamati ah. Saan man, friend? Sa bali at talaga ita. Saanan anak kang ngirisi, akas iti sigod. Seryoso mat ita jay tao. Ngam,
kanayon ti panagtalyaw na dito ayanta. Saan mo napansinan? Tama nga numakaibaga akmanan iti saan nga umno. Bully boy day tao. Wanya, nakagdi ko sa hinta mapantayaon. Ay, awan mon, Conrado. Ah, Mapan kapay kat nalpasan ti graduation. anya nalpasan. Apa di na kinuray ngay? Kasano nga orayan da ka, kat ginangganas mo tinagpulutan iti abuyo. Aniya? Agam, talaga analpasan? Katuan, anya ayat oras ita, ay nalpasan ti graduation. Ay, Inturog mo tanabartag ka, loko. Anya kat day taagalad mon alaklakayan. Kunakmet nga minamasapa ka sumangpay. ay, awanan tayo kunak ngagmarcha akuma. Ano saan ka kumaapaliwawang? Nagmarcha ka kuma ako nam. Ay, di ta ka man langan. Makapasuron ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.